Tuğanlar, assalamu alaikum, amансыздарбы? Бүгін жылы 23 май 2025 жылы. Ноқатта бұйырса сіздерге чоғырчу моторлардың бағасын біліп береміз. Қолырақ, чалғыларды, мотофилаларды бір-бірден лайкты басып, достарменен бөлішіп, ушул биздин Байкез каналыбызга сөзсүз тугандар катталып коңуздар. Сіздерге ардайым пайдалы, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Бул жерде барыңыздар жакшы билесиздер. Каллевин көчөсү. Бул жерде финансовый кредит банк. Бунун ушул эле астында, мына ушул жерде. Ал эми бул жагында мына Доскрада банк тугандар. Бүгүн 23 май түштөн кийинки курсу да кошуп коелу, мынакей тугандар. Бул жерде бүгүн эң потолок, бул жерде эң кымбат жер мына ушул 1.095 болуп атыр бул. Assalamu alaikum. Qaraga, yaxshisiz? Mына моторлордун баасын айтып койгончу ака. Эң жакшысы кайсылар? Канча сомдон? Şular titalar bolýar, 7000 so'm. Кайсылар дейсиз? 7000 titalar. 7000 а? Titan degenби? Эң жакшысы бул дадыл а? Onu Smerch deganimiz bor. Не деген? Smerch. Siemens? Siemens деген а мыналар? Smerch degani bor. Siemens. Keyin o nima mo Gero deganimiz bor. Герой. Keyin Lidi deganimiz bor. 4.5 so'm emas, 3 oyim. 1, 2, 3, 4. 4.5 mingdan. Keyin onu Volkraf degan firmaniki bor. Mına oldu? 7000 so'm turadi. 7000. Bundan yana bir Dekor degani bor, u 6000 so'm turadi, ertaň bo'ladi. Dekor деген 6000 а? Бул скоросттары ham болобу мисалы канча? Skostlari bor. Masalan, aslak 12000 obrotlik. 12000 а. Titalar 13 kadi. Bunlar 13 bin obrotlik. Kança deyiş bulardı? Onu aka bilmiyorum. Mına kança dediniz? 4.5 so'm bo'ladi, 11000 obrotlik. 11000 а? Mına ol eң kımbatıçı. 13000 obrotlik. 13000 avro 7000'den ha? Lidi degan firmaniki bor, obrot 13800 obrot. Oho. Bu kança? 4.5 so'm turadi. 4500. Onda bu ne arzon bunda qaraganda? Firmasi ordona beradi. Ha, firmasi arzon deng ha? Bular nimasi motori katta, bular motor kichinatirib qo'ygan. Bular isib ketpey ekan, misol bir soat orsa. Ishtiqi bo'ldi. Soatdan kechga orsa ham ha, buyursa. Titan eskidan Titan bo'lib kelgan. Ammo bu Titan. Titanman uni Volkraf firmaniki bir xilda chiqadi. Ha, bir xilda deng ha? Tomonlama bir xilda, zapchaslari ham, motorlari ham, oborotlari ham. Garantiya qanday ekan misolda? Ammo garantiya bermaydi. Garantiya berilmaydi ha? Nomeringizni qoldirib qo'ying shep. Nomeringizni. 56 man. 56 menen. 56 70. 56 70. Canang 56 deganda ne görünmeye kaldı dese. Nelarça? Asadaki kozmon Lidi tamam abi. Ha, hazırkı degendiniz ha? 4800 yeme degen. Ha, 4800 dolar. Geroy. Geroy'da kança dediniz? 4.5 so'm ekan. 4.5 ming. Zaten burulasım o tomonga. Akımatı remont qilayotgan oldi o'rtada yashaydi. Buna motofilalarcha? Motofilarimiz Siemens'larimiz bor, 5.5 so'mdan. 5.5 ming. Bunisi bor Zenit Zubir degani bor, 4.000 so'mligi. Qancha obrot? Buna 7.5 ming kana? 7.5 obrot. Bunisi 12.000 obrot. 12 ming. Eng küçük şul bu. 11.000 obrotligi, bunisi 5.000 so'm turadi. 5000 so'm. O'shanda eng kuchlisi shul bazir. Buni. Ha, buna ol bu. 12.000 obrot. 12 ming obrot. Biroq pul arzonroq ha bu. 5.5 so'm, bu 5.000 so'm, bu 4.000 so'm. Ha, bo'ldi. Bu 5000 so'm, bu 4000, bu 4.5 ming. Ha, yaxshi. Bu yerde zapchastlari dagı bar ekan, motofilanın, çoğurçulardın. Büt bardығы бар екен туғандар. Номерін бұйырса қолдың номерін алдық. Қызыққандар çalып сүйлесіңіздер. Мынау жерде пульвизатордағы бар екен, бұлар да аз білейінші. Клиент келіп қалды. Мына алтырақтан тартып қойыңыз сіздерге. Мынау арендаға берілді өкім. Қаншадан бұл күніне? 1000 сомдан, а? Bir gününe. Қызыққандар баягы номерди алдық. Ушул казык отурузганга жакшы экен да бул эми. Мына пульзаторлардын баасын билесиңби? 5.5 so'm pulzatır. Motornuyбу? 5.5 ming, ha? Bergichi mınalar? Bular 2800 so'm. Bular ручнойбу? Ham ruşnu ham elektrik. Ha, elektrik ham rучной ham. 2.5 ming dediniz bunu? 2800. Mınаны? 5.5 ming, ha? Geroy degen bul dagı. Pulvizatörler 5.5 ming, 2800 eken.
Ana doğanlar buyursa oldan geçince surap bilip verdik. Allah razı olsun bardığınızlardan. Like'lardan basıp koyuңuzlar. Doğanlar oroktor. Mına ol ekinçidegi mına ol orok 300 so'm ekan, qattiq ekan da, biroq bu qattig'ini. Anan alemi mına ol bolsa 110 so'm, 100 so'm ekan. Mına ol 150 so'm ekan. Nazmazda çoğurak ekan. Mına qancha ekan mına ol? 250 so'm ekan. Mına ol eng qimmatli shul ekan, biroq bu qalin temirdan ekan, 300 so'm ekan. Hozir ham çöp sezon başlandı. Çalgınızcha? Adına altılık mı? Ya altı ekan razmeri. Qancha bul? 750 so'm deydi. Hurmat tuğanlar. Çöp sezon başlandı. Oşonda 110, buna ol 150, buna ol 300, buna ol 250. Buna Xitayskiydi. Qancha dedi? Buna qancha dediniz hocam? Buna Xitayskiydi? 130 so'm deydi.